Бүгінерге таттылығын даямма нәхілегер бұйыл оны сүбілуйді астылын туристический комплекс үлетін сағалаты. Манна като қанқы лазерта конью сыртын түйонтан датын сынялан сонын көріңдерек терелінділер. Бу туристический комплексы ан бастан 10 сыланара түгер дая маскулатын коллектива дайы ден аттан үлелетен сағалабыда. Урукку кемге дайы ден аттахата ол биһиги кайдахраманнык мантан тирек ыламыт дайыхпыт өрө барыхпыт ден. Онтубут чакчы даямыт биһиги бу сүрин оскола этибит, онтан билген орто оскола болбуппут. Ол же туох бар билген бартати лицензия бутын лыбыт, брапытын лыбыт барта качыга турарди. Оны төлөр үппүтөн качыбытын эмие бу комплекс тан ылбыт үптер битинен эбинен хабынам оңостуупут, онан чакчы дайбыппыт. Онтон быйылгы бүлөйдәк сылларгар атын солуун турар местелин бүтүннү уларыян саңалы тыннаммыт. Ол курдук нәһелек олоқтақтыра бука бары кыһыннары сайыннары сынянар кытылларыгар касымесы устата үйрәтен көрөн баран уота күйһә да табгастаак болсу ден бу местага кытыл ден аттан Урбанит Прокопий Матуев үлете суохтары түмен илән сагалан тутан арыйбыттар. Хайдар хайын курдугеге кирен келияқтырын бағалдықпы. Оны қадары мүгеяттан ханабы табылды күрдік. Мұралақтан мұрамарин дағала сүрдет жабыт. Эти олы чырақчеттан эти тұғағал бұқпыт. Онына кыватрачекы сүйрі әджер. Бүйегіт аттабыт бағалдар. Лазертақ кәлім тұғалата әджер. Лазеріне таптері. Это бұл кәрі деревінәмен ханы яқырып кейбін. Сороготта будойду атырбыт көрө көстүүтүгөр номокко кирбит тайыр хаяга да байар багасан алаах келеллер. Оннук жону сола ийе кухаганнан уочаратынан сибер визди хоттахар. Коллективбит улахан, оны сылай автобусына келлебит, өр багаяннатыбыт, отын барты шөй бай. Бу курдук керей халаах мааны дойдуга сынянар сирарыллыта үгүз жону түмер. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Татта.